church. Aramutseho. I read one verse in Jeremiah chapter 1 verse 5. Ndabanza gusoma muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5. Before I formed you in the womb I knew you. Before you were born I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngushyirireho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. I glorify God this morning Nshimiye Imana iki gitondo because of his works. kubw'imirimo yayo. The way God works is amazing. Imirimo y'Imana irahambaye. As you were told and as you have seen yesterday, we're in Eastern Province. Uko babibabwiye kandi mwana bibonye ejo hashize twagiye mu burasirazuba. For me, I knew this journey 2 weeks ago. Namenye iby'uru rugendo ngiye mu byumweru 2 bishize. But God knew it even before I was born. Ariko iby'uru rugendo Imana yarumenye na mbere yo kuvuka kwanjye. Until Thursday, I thought I could not go there. Gushyika kuwa kane nari nibwiraga ko bitazankundira ko njyayo. Because I've been suffering from headache, from coughing and flu. Ko nari nzahajwe n'umutwe, inkorora ndetse n'ibicurane. So I went to the pharmacy and got some medicine and njya muri farumasi ngira imiti ngura. But though I could take, the cough was not going. Nubwo rero nafashe imiti n'ahandi nta inkorora yagiye. And it was very serious. Kandi byari ibintu bitoroshye. Like COVID. Byari nka ya COVID y'ubushize. So anyways, I kept on fighting with the sickness. Gusa nguma ndwana nayo. So yesterday morning, that's when I went there. Ejo mu gitondo nibwo nagiye aho hantu. But the reason why I want to share with you these works of God is because I was surprised how God prepared it. Ariko impamvu inteye kubasangiza iyi mirimo y'Imana nuko natangajwe n'ukuntu Imana yari yabiteguye. In the year 2018, there's one guy who received salvation through our camp. Mu mwaka wa 2018 hari umuntu wakiririye agakiza mu biterane twagiraga byitwaga camp. And he was at Rukara University. After graduating, he is now working as a nursery teacher in Ngoma. Rero icyo gihe yari muri Rukara, murenge wa Rukara muri kaminuza, ariko bakora nk'umuyobozi w'abarimu muri Ngoma. So the mother of one of his students is the one who invited us. Umwe rero mu banyeshuri ayoboreye niwe wadutumiye. The mother of the child. Umubyeyi w'umunyeshuri we. So during Easter Eve, he brought her here. Mu giterane rero cy'umugoroba wa Pasika yari yamutumiye aha. And she attended the Easter Eve service even on Sunday. Yakira yitabira iteraniro rya Pasika no ku cyumweru ndetse. But when we preached to her, I was with Mama Sharon. She was very tough. Ariko tumubwiriza nibuka nari kumwe na Mama Sharon yari ntago yabyumvaga neza. She argued very much because I heard her grandfather was Anglican Church, Ngoma Anglican Church, but now he's retired. Kubera ko se rero ngo yari umuyobozi wa Anglikani nubwo ari mu zabukuru, ubwo niyo mpamvu yateraga izo mpaka. The grandfather. Sekuru. So anyway, we kept on fellowshipping with her. Twakomeje kugirana nawe ibiganiro. After Mama Sharon preached, I preached again and I connected her with Mama Sharon to keep
sharing. turamubwiriza nkomeza mubwiriza nyuma nza kumuhuza na Sharon ngo azakomeze amwiteho. Eventually she came even to visit Mama Sharon, and again I preached. Rimwe aza kumusura aboneraho kongera kumubwiriza. That day she testified how she was able to receive salvation. Icyo gihe nibwo yatanze ubuhamya ukuntu byaje kugera aho yakira agakiza. After listening to the gospel, she had an unceasing battle in her heart. Maze rero kwakira agakiza yagize intambara itarangira mu mutima. She could ask many questions even on WhatsApp, but what she asked again, it was the answer of her problem. Yabazaga ibibazo cyane no kuri WhatsApp, ariko icyo yabazaga cyatumaga n'ibibazo yarasigaranye bikemuka. This is how she told me how the Holy Spirit worked in her heart. Nuko yampaye ubuhamya ko Umwuka Wera yagumye akorera umutima we. After realizing and receiving the salvation, that's when she decided to connect us with her church. Maze rero kumenya neza ko agakiza yakakiriye yanzuye kuduhuza n'urusengero asengeramo. But she didn't have power to connect us with the church, so she decided to organize the big program of the choir. Rero ko byabaye imbogamizi ko duhuza n'urusengero rwose yateguye na gahunda ya korari. They were to unite two choirs in one. Rero bakoze icyo guhuza korari ebyiri mwo imwe. Yesterday arriving there, they were about 60. Tuhashyika rero ejo bari mu mubare nka 60. But amazing thing, even the church leaders, all of them were there. Ariko iginejeje nuko n'abayobozi b'urusengero nabo bahabonetse. Starting from the head of the church there, even other 8 church leaders. Haherewe kuyoboye urusengero ndetse n'abandi bungiriza be. Even she organized it the way we have the service, preaching, having group fellowship and everything. Kandi uburyo yabiteguyemo ni uburyo bwo kubwiriza, hakabaho na gahunda yo kuba mu matsinda mato nk'uko tubigenza. Because of time I cannot explain everything, but what I can tell you is that God worked tremendously. Simvuga buri nkuru, ariko icyo mvuga mu ncamake nuko Imana yakoze bihagije. Personally, I led the group of married sisters, and the church leader is a married sister. Rero nahawe kuyobora iyi kipe y'abashakanye n'umuyobozi kandi urusengero urumva ko agomba kuba ari umuntu muri abo. Dimond was leading married brothers, or the brothers who married. Pastor Dimond afata aba bagabo. And I told this sister, you also lead the youth. Noneho mushiki wacu mitamubwani nawe urubyiruko uruyobore. So she preached the youth, they were around 30. Nawe urubyiruko ararubwiriza. I preached also the married sisters, they are about 25. Nanjye mbwiriza aba mama bageraga nko muri 25. And this pastor asked me questions. Umupasiteri ambaza ikibazo. But thankfully I could see that she received also the gospel. Ariko amahire nuko nabashe kubona ko nawe yakiriye agakiza. So I realized God has a plan, a special plan to this church. Nabashe kubona ko Imana ifite umugambi udasanzwe kuri uru rusengero. That's why God organized this event. Ni nayo mpamvu Imana yateguye igikorwa nk'icyo. So I was thankful to God how He prepares His works and fulfills them. Nashimiye Imana rero ukuntu itegura imirimo yayo kandi igashirwa iyisohoje. Thank you. Murakoze.